Ok, non vite dans la vava.
Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Top Radio Vakode 6:30 p.m. Gade minutes blanc et to Top Radio 103.1 FM. FM Papa Laoji le Authentic Mama MFA pledge to Nenyo Bobo show pen custom. Egba McBlobe is the 16th of August 2025. Yenele Authentic Ghanaian music semto amonuto ame miao ehai semnela agbaja kolektoyo ocho amonuto ame mejego makpala agbajao ye meleji yi ple bobobo abawunu ple reggae ewe reggae tunes ado so to kwenye be na no mo jikple mi na do to wona o no ka we jole kosra me egba di meko amekpekpe de kevel for a purpose, allo a reason. Top Radio back kore. Abaleke mienyabe Ghana is morning. Ghana to call le enuham. Nye le konyi fam. Ye nye le mianovi enyi. Allo Ghana to adodoe. Ame yoko fag be savode du kota. Ame nyi de kakbe. Ble ame chichi vi almaglabe. Nyuchuyo kudemiata le Air Force helicopter febubume kosra de kaivaya eya ti komiele le no ham choivaya odi nyanovi ade yo amenyeku odi ameve iyonye awusa to Muslim so abaleke mienya bobo konu nye benoku ko odi na okaba odi yo dongo uncho kosra ivayi ke ivayi le Blaster Square odi ama ade mamleo eye mikata mye nofima Top Radio back kore. Ghana duko kata nofima nyafe duplola His Excellency John Dramani Mahama nyafe Vice President Nana Professor Nana Jane Opoku Ajiman enofima former President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo former Vice President Dr. Bawumia Enofima and all the dignitaries, all the former MPs, former ministers of state, current ones, so current MPs, so bakplemnyafe custodians of the tradition. Ekenyemya fiao, fiancho, fianyono, from north to west. Okata onomia do mechole Blaster Square. All the media houses, all the religious bodies, so kata onafima, all the
organizations eyo le Ghana de koma ola fama ono eye nenema kenye miafe foreign Dwekpo. ambassador Top radio so ba kore. ambassador so katan ha o jagbagba eye miafe honlo West Africa South Africa West Africa and neighbor so Africa country so pleto katan o ha o fe duplola o fe representative so na fama e o fa konyin ple miafe duplola His Excellency John Dramani Mahama egba echomie dio eya nyenya jojo gbanto elabemie le newspaper headline segment ame no you wait jole Ghana where to come eta kakao and there is nothing new and more news than enu ekenye helicopter fe bubu alo crash eke jole obuasi last week eva year eya nyenya gan eke le Ghana fifi wunya okata ha echo eva ye le Blaster Square mieko wona ma kata va enuwu eke miao Ghana de Cordiani le Blaster Square ye mie fa ple pometo Dwekpo. Top radio ba kore. mie fa ple pometo mie fa ple ameyonye obo suno obo vio obo dadao obo to yo gle de megbe de eku pata eku veve pata yama okata wona fama cho ye Ghana de ko du comme vide sia de yo se veve ple du ko a okata wona Blaster Square o miekpo wona tefe echo a overdo the military cemetery le shadow afama wona over wonu de echo ame adeo mamlelewa overdo echo eke ko enuva ekoni miele fafanu kake abeleke mienya tradition goes on. Today is Saturday. There is no way bemi adnu bemi diamecho Friday komi nglobegbe we continue to mourn. We are mourning until 1 month crowd. We are still mourning with the families elabe enye no bebe Top radio ba kore. nene no afima echo a nene nye echo no ike wonu blani nam nyebe. In fact I was so touched. Efiao Gohan, custodians of the land. Efiao ple efianyo no Gohan ofavi. President ya eya kokokwe elabe eya avikoji o lechon chomake. Efiancho fianyo no dumevio de kakpe ple tukpekpe o. In fact, ofavi echo. It was so sad. In fact, I don't know. Ewonu blani. Nye dogbedabe, this will never happen again in the history of Ghana. Makajo. Ne nye dogbedabe, mikajo how? Togbobe prophecy. Alo soli. So for ganga yo les Ghana de come. So for 1,000. So for 2,000. So for Top radio ba kore. yo le prediction work. Le gbogbobe. Yo pobe enu gbegbegbelon kalemoji gbona amedos prophecy ado le gbogbobe nu gbegbelan gede kalemoji gbona nu gbegbelan gede le miape duplo laun amo le tagbo sesen dom de miape duplo laun kupleto kagbona kleto wa enye no blaninya echobe miedi mianovi ade yao le vevesese tikadika mame nye bia be maunto na ko fe lobo adade fafafe efu yo pela yin gbaji ple ekuveve yo ku a at least na wa jujo fe nwutila o fe gbogbo ma na jujo le ma o pa banlate no vitodola e ya nyenya jojo gbanto ekenye ganto e jole Ghana de koyame ncho evai eye echo a mie wo ku a alo ku mamle final funeral rites. Top radio ba kore. Na nyafe 8 national heroes mawa echua owo kata eyemieko ekuafe nuva echo bado military cemetery ewo no blani ma oneva miano eye ma ona fakona pometo kata nyajojo vele anyebe le kukpata yame hene galamse fenyao galamse fenyao ale kemia no vi yo le kumasi kple tepe le ofo chi ogblem webe
minister yao oyina fuma be wa ba dangle our program adangle aleke wa chi galamse nu hafi ku ya ba jodojia o le gbogbo na mi be amesiame le gbogbo be elebe mi acha tetere de ekuveve yaji mi akoto alo mi akochi galamse nu leke wo dumevi o ha ne susu isigba o ha de ne dasidejia individual so organization so Akakabo. ole babia to duplola Top radio sibe va kore. we should stand on this tragedy tragedy gan heva hena amenyi yao ameveve enyi yao de kakpe jojo enyi yao bo fagba president na chatetere de ku yao ji eye wa to galamse nu ple adika alople nkubia be galamse a enu na chi le Ghana to come dumevi o ha de ne daside ko calling ya jia e daside enya ya jia enya ya mole gbogbobe eku ya mayi manye kujo joko wa ku o fe ku a vide ke wa hevena du ko a anyebe du plolana chatitre sese eye wa wo sese be wa to wa chi galamse nu o ha de abetumevi e daside nya magia du plolana yiti na wa chi galamse nu a Top radio va kore. nkume makpo no la madele galamse site a ne watu unukpli awo funya kpla mema be wa jesi be amado go ha obu pa gbedeji o ha ne dasideji a eya nye gbefe main topic ya e dasideji a enya vele anya be prophecy alo prophet yo be yo le Ghana to come hele nya oglo o mekpona nu nwie de ke god he glo now enya gbegblen sonko kafra o kpona glo na ekunya o echeche nya o vevieta kunya o ko mia fe prophet yo le to come agede medota flat mebe menyo pete ya ogede eya o le popo le gbogbo even to the extent of foreign prophecies so alo foreign nations so fe prophet so ha leke miesusu be duplolana workple prophecy nya ya opoku ncho miesebe etinye to ifonye deka Dwekpo. Top radio va kore. honorable afrian krano gbogbo be abeyi enu no lana ejidudu ya hejidudu ava eva kple mau eye wole mau ojagbagba bi akọ mau akode first center of the event o ne yakowodo eyata ovado nkeke anyi be wa kono gbedoda ye o katanya pastor gangan yolo du come kple du me viopetemi awode kan keke deka nya no gbedomda du plola ya hova ekon keke deka draina egbedododa hafi nya yo pete levava. That is why some people are asking be maunya lia maunya le mia fe gbedodora sia ye mau elia ela bene mau lia ne president de va be ye ko mau fe nya bi akode akowodo hafi nya yo an ovavade amado mele mesel o ha de sema hello mau fe no wona ya amade kemesiemo Akakabo. de osusugbolo Dwekpo. Top radio va kore. mia fe duklola edo esubo ade gome anyi ekenye every new wako nkeke de ka no gbedoda July de said nkeke de ka wako no gbedoda eye mia fe no mia fo afeto Elvis Afri ye no le prophecy ame yo le gbogbo be yo po ma de fia yo be ele Ghana le duklola le elele over le gbogbo be nenye be prophet de esia de le dukoyame hekpo na de cho duklola un alo duklo la kple pekpede un to alo me yo le duklo minister MP kple to un ne wate ava yo ame yo duklo la kodo ngobe wa kpo ma unya fe nya ogbo le dukoma wate va yo gbo ava na yo anya na yo akpeda bede prophecy maka mi be kpo de nya tefe ya na onye nya tefe de leke wa we afoka wa de anyowu wano ayameko ano social media ko ano glo mekpo ku mekpagbe Top radio va kore. o ha de edaside nyama ochia sigbe dukla lape ameyo kode to mebe wano maunya ochi pom wa alenku de nenem wona unti leke o ha ne kwe no victor la o
eya nyenya jojo etonlia ke uncho amiesebe le Kumasi pe Ashanti region fa akpada eyime nyanovi yo nye povito alo police yo he le fighting galamse site vovovo a miesebe uncho a crash ade ka jokple miners and police o crash o kaba crash uncho etu dada de obonyo do me bobo crowd ewe be povito mevea opra alegbegbe eke onye nubla ninya lenu yo katan he jovo eku enyi yo katan megba police o ple minus o ake galamse to kavale crash o. Top radio va kore. Enye nubla ninya are we going to stop galamse? Can galamse stop? Like Ghana, are we winning the fight? Ile galamse nyayoma kakedo ko maglobe no le wala Ashanti ple easting pa ple brona half ple to eviao manamia nyebe ne omenyao efiade ko wa ebluto yo kafra amanya do be yo nye minus ko wa adidiva munu to ame be yo va mia amunu to ame ncho makpo video ade mia no viola munu to ame wo press conference ade le gbogbobe nenyebe ogle ofetio le Kumasi pleto Ashanti vo ho odidi de amunu to ma ekema avapenya wanye no vi todo lao efiade kema no amunu to ame bede ameya obe yova mining wo pele amunu to ame le voter region kwa mi adasi lo una wa bagle mi o mi apeti han already Dwekpo top radio va kore. ona mi nyebe aitio katan le Ashanti pleto le gbegble voma egle kakavo ever le voter me han do voter lake han me do mia o kwe ka suso fifi la le Ghana eke mi apeti le dedie eyata na nyebe amunu to me fe fiade alo ma de ko aba globe over be you abaku gold le mia gbo la amunu to ma eke ma amema alo fiama na no ready na ava ela be du comme vio to amunu to me to mia wa baklo efiama fuku ela be mia o yade o ma ti be wa bagle mia fe ti o nene ela be ne kponu ekito le jojo hemi le popo le TV oji ale ko gbonbo ti o hamo edolele vovovo le vava fifia amunu to me ekenye mia fe hope ne mia fiade alo amechichi ade kwa no ngobe ya yeva kwa nyigba na be wa ba ku gold pleto ko abagbele mia no a emi nyala mema Top radio va kore. enyala mema Greater Accra House of Chiefs efia yo katan hele Greater Accra againele open nunola president of the Greater Accra Regional House of Chiefs o wo mon popo yi president gbawuncho over fakonyi pili obado baba na de ekuijo kake o ka bia to jidudu asibe na wa jagbagba awo lo sesiande ki awebe mi atanwa ti galamse nu le Ghana to ameya ope kuku ya me leke o hane susuchon yom ado susuglo 647 top 103.1 FM Authentic Mama, the 103.1 FM. Fen kosemnele Dwekpo top radio va kore. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. okay so egboyonyegbe le 0303 944 egboyonyegbe la fuma pele 020 376 9562 020 376 9562 allo 0303 944 864 ayom le line mauji ado susu global. Let me let you know where we are live le Authentic Mama fan page on Facebook. Authentic Mama fan page on Facebook.
Akpo on akata clear and live la fuma. Akaka. Top radio. Yekpa. Top radio va kore. YouTube Top Radio Ghana. YouTube Top Radio Ghana. Ayata ifuma. Facebook Top Radio. TikTok Top Radio 103.1 official. NAX alo Twitter Top Radio Ghana. Instagram Top Radio Ghana. Website miape website www.topfmonline.com. topfmonline.com. Novi todola o. Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Okay. Mapo moazo amole yoyo me yo line eta moje yoyo fojo free agboju inshilamoji e fojo free wezo Authentic Mama. e fonye Well done. madakukuyo We are the only the missing of man. I will talk about prophecy of I'm a Manuba or Kanya Lagonia. I know Lagonia is Bianca, now Unanama. No, never knows me a prophecy, Tima, who come on the main of the but no, never Mamma does a ball. No, none of my focus of order. Nobody is going to Funanamang, but only body, me baby mother, the long lady, no woman so for it. No, Lama. No, no, more than come and got. That's the best. Beta oha edasideji ame veletoji. Okay. 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 Akpe. Hello. 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 Where's up metal? Odoro. Nkokla fine ochwe. Elios. Elios gbegbese to. Ufonye. Akpe ijina mi. Okay. Efo. Ronye nublaninya. Kejora miaji konshire vai. Because mi ama gbato mi afa tuma sasa. Ina mi afa machichio karaka. Ugo for agro. Ma wono so dara fafa. Akamara kukuna mi afa dukwala. Excellency. Galamse. Kuyabena mi anovia. Kwa fufuro. The same thing Captain Mahama. Ina kula galamse nyaomo.
Akuku kumarana mi apo joko ko nyamana de. State of emergency. Yeah, could me here because I don't say I saw you someone home Favi. I'm crying because the Abananya oh near the coconut to Kuala. Akpe. Let Abana got that soldier or Grava. Okay. No shito, no woo. Akpe. Now. Okay, I'm a veletoji. Hello. Where's Upper Metal? Madakuyo, call Clafina your tray. Okay, give a miletoji. Kaviara Daddy, I talk about how she the Viogia, how she said the Viogia. Mama got to see. I got a cousin Manalika, na Americo, Olo, tomorrow, on a Yara Bella support. And not a president, I cannot let Daniel. Okay. And my chief already had the Bella, the person, the Locata. At Mama Cata took at the part of the Valagate, you know, the Banana Shiam. Akpe. Hello. Hello. Where's Upper Metal? Odo. Call Clafina your tray, sister. Kumayocho flight top. Call Abeka flat top. Call day. Dokuyo na benjona. Jing. Doku. Mesemi kwa na o mama ayo na madu aiko na. Ale mi blome anyama kwete wenene mani ajore mi akia. Ena benu blanyi wa mi ale bebeta. No wati atoreji. Chuma anye ha anye chichongade na nsanya mohedemu. Bena no chuma nenema. Akpe amebeletoji. Amen. Yo, nebia hane Danielolo ela mutimo. Hope yo ni Elizabeth aka. Kle nyesofu chinugu akodua ele ejelasi. Maone Hello. Mama. Where's Baba Radio? Hello. Baba Radio na mafi maton ako mesi wa manoto. We meraku siano. Upper Metal. Edo meraku wela doji maune iralo. Amen lo. Meraku veve ke jode. Nko Clafina your tray. Akos malayoto fokwasi. Okay, you just takos. Meraku kunya ke jode nyase sedo no. Kaka nyede kanye tutu nyebe. Eke pete eke fia ogbo fia ogbo ne fia melo America matada wande kele wan gbaji. Ta e fia ha. No wana de ko baba ke pete dai. Okay. Eta, yes na to ga ko la. Ana fia me. Okay. Amebeletoji. Yo mado na wento. Okay. Play. O ta to pete. Opete wase now. Bye-bye. Bye-bye. Okay, total lava file 657. Goddamn minute Tom Vandre, top 103.1 FM. Authentic Mama. Miele live Authentic Mama fan page on Facebook. Tune in. Then if you wanna share video and a like page, you also leave your comments there as well. I'll read them out for you. Hello. Hello, Jonathan. Mommy, sister gift, yeah. Wait, so new time. Maracuyo, Ene penu fuma ito boda la gonya si asile. Masa baguna wanya lama kufunani. Baba na gana di kokata. Yuri abdo kukuna yafe sebe na tere haji. Kalamsi ade. No, so yehuwa na zang ovu dopo na dekati zepereka. Tubejeje rioko doa woda si galamsi nyangu. Na gana di kona kwa brano. Nemi elebe domba. Ya dogbe dade dukolata. Oh, you can tell me the brother. Amen. Kana di fokus kami katanya iko jibata.
Amevele toji. do no mo na ko do wo da si galamsey en le beto na vo en wo blanya se ba na di kokata Okay. yo mo to Ameve. e di ko se ba do na ma na ko na etu ne po Chinebe baba nesia. yo Okay. akpe yo Okay. Hello. Good evening. Evening, the young Shagro. Yeah, I'm calling Moses Kutuka de Yanshagro. Where's all? Yo, Mela Doji. Maracuyo long. Yo, Madakukuri, Anyada Kumajima Diabanadi, Ashanti region. Each of them was actually to Ashanti region, and we had the Shago Komodo, Ashanti region. I walked in a grammar Mapumo, Malanyana Wa. I think we're going to go back, but I'm going to call never present and you go also tabine. Ta amiaka Johnny Chola Kumasia, Valena Blina, Adafu, Ashanti Virginia, a Jojan Tobana Global Voter Regina, a Chokamada Gramaba, Yavota Tomeja, Papa, Amalaka Fumila Dogoba, over Voter Regina, Umakum never show do fine. Umagarata, a Chi Voter Regina. Mother Kuku, I'm a Gauri, no for a president, not Janata. Because I'm not for the Malaga. I put some TV in Managalam, say, who got a Balatago. No, cool, bring on. What toga dam to say them. Tap the Kukunari, no para to call Okay. For not the Toko. I'm a very Never present of a Malaga, Tamu Busubo. You go on your bow bronco. I'm a chola, surround okay, and we are making. okay. I'm a very You, my dear, na untuk dollar. A t-shirt for a dirty article. Yeah, okay. Akpe kaka top 103.1 FM. Hello, where's Upper Metal? Efo evening, where's on call? Maracuyo. Leko yo now. We're not photo. La yacho. Lenu photo. Agape. Yele toji yiji. Davi. Maraculo. Na fana kokwa na fana bako. Afrique machine jojo ma fi ko galamse akume afma. Ya ba dia ba tena. Ba dia ba vanya ba la tele ba power. Ye mayo magwana magwana ba ya fa tu fola. Na no o tu bara so mandi atu stand o ko riti so kata aye ko de. Bara ko ro fujina ma. For no miele toji. Baba na fumo baba na fa amatichi oka sababa. Okay. Dari. Akpe. Galamse no stop it. Akpe. Never do for na Jafari na Bamagachu. Amevele toji. Abo fu tomoro da unamo. Akpe amevele toji. Mato bana adadaji fu makata. Okay. Lakati plug ya. Akpe. Bada kune mi eva mi wana nkpokpele la be Ghana katan le kaji. Hello, Upper Metal. Ada dijo. Elfonye nko kwa fini yochwe. Nasarawa. Nko. Yenye Nicholas. Efo Nico miele toji. Bada kana dukora ba so baba se ava. Yenya be tini la vifa ngaka. Ya akamala jidapo. Ye woto nuiko watwa yo wana ameya. Mala anufe dome ba na wa jagba ba ali ko dongba na devi yoka akama wo fufu ogbodia na wa akpada wonti abalia bala kuku dana Ghana du ko pete bede to baba se aka Ghana la fifila ameyo kala nu body ya woma no ajagba ba wajujo ya manya yeho apa amabara Ghana du ko kata Amevele toji. mado bona apana ya lonto ya mado bona Saint Raphael amela nkunya bumbola
Akpe. Mi wena nkpokpole Ghana katalikaji. Apameto. Authentic yẹn baby. Merekuyo nkode. Nkọ́ yẹn Florence lè yọ sí Accra Newton. Sister Florence lẹ́kẹ̀yẹ́ mi àgbọ̀. Papa Akpe. Ẹ̀yàgbọ́ Pìrájọ̀ ní Amúgbò Ṣàbùkù Gàjẹ̀ bẹ̀rẹ̀ mọ̀. Ẹ̀dẹ̀fù. Ṣèyí máa yọ dùn gan. Náà ìpèsè àgbà náà kò fẹ́fẹ́. Ọkọ mi fóònù ọmọdé abébìsí wọn. Ní ẹ̀fà náà kó fún ọ nà fana àgbàpọ̀ ọgọ́ mi nyẹ́ka. Amadu yìí nà tọ́ ọ́pọ̀. Ọgbẹ̀mí wá jẹ ebi. Amadu ẹ̀mọ̀ta no. Ọgọ́ mi nyẹ́ka. Ewo na mbe eno meaning de galamse fenyao mechanical ya gbolole. Agbo na fara kuku ara yo garanti fenyo fun to garanti bo ni awon mu lo manyo. Keje bo no fo no fara kuku yo fara kuku. Nke nyo fara kuku ya la nyama mo. Amun gbogbo mu le. Kanye na be ya pa maga mahama. Mala bo Tonya Agotiano. Ma aro tia awonia. Ma yapa jimala chinamo. Enya go, but you need that you pay. No, children yamagi. Okay. Akpe. Yaki no. Akpe. I'm a veleto. No, I'm a Sister Florence. Okay. Yomla 020-376-9562. I'm a some close to Suye 020-376-9562. Opoga and 3 minutes at Tonton to authentic mama MFA near phone in segment yame. Hey, near no newspaper headline segment yaunti. New wager le Ghana to come, especially Miatomiya. The latest news, the huge and the most important one here a chopping ayo. Hello, Apameto. Authentic mama. Mami, Stapatia. Apameto. Stapatia. Where's so? Yo, now the body. Merakuyo for early day. Well, you're going to the comeda. Medubanello. Yo, actually. Yay. Oh, Sampa. And yeah, I mean, a view of a child. That's why I go for you here. Nipa, I tell me, President Macron, no, you and me, Alex. Next year, I'll do better for her. They will make a guy and you back there. You back to prayer. Near an hour. Was one of those that's your open door. Oh, my God, Connie and not present. Then, near some Mexico, and Okuma, miracle and fight at the Funami Papa. Only when I fight Galamse. I won't know my say one. I'm a veletoji. Hey, now won't talk to Kata. Kata was hello, Apameto. Hello. A phone and call Clafine Archway, Baba Radio. I call you Victor. For Victor, Leno Pocho. Movies. But I come here, me legend. A prophecy I give hope, brother. Ah, the Fuvide. And I bear a prophet only me heart. The Kanye exit money kingdom. Yeah, Ojibwe go back aku o yin do for kingdom o plan boy. Jova do le ekojobe. Ga come to aneke wo. Yeah, the catcher le yo che ga koji ole. Afi install le. Ka no anyo de no le kure install. No hold them de. No pede to call no why go be. Ekemi ofanya be eto fifi. Ntode. Kedo gloya o twa modi no sebe o do me da me vade. Okay. No me ka support go premier leader o. Okay. No buy this. Okay. O say that the bitu bi anya the bitu ga get me now go jam me. Me the view you, can the view you be no buy. No ka support go premier lo si da be yo ti yo agbale yala. No. No bodo kiro buy. Tanebe e be aglobe mi a prophecy nya o dem me se ba. Menyo beti o alapatole abele ko no le si ntongo gbo ala kemi o ba jesi wo ya kwenya fifie ela be fifie do ba bo ya tambe de ole ha to ta e ko nyenya tepetore yo adwa me da be ukere ye ko eke joda for them okay nya tepeto nye yo adwa me oda we si ba yo alapatole yo wa ko e jo do le ya me o be to go de ka to go to no plan lo ko kingdom okay e ya de yo se gaji o le be no ko for ta no do e ti be no for do ba na ga iwe amebele toji
Susoto nyeba ba ko susoto wu be vote in bari amere ko ka try to campaign be ba vote in bari o let go for akoda okay amebele toji okay let go bere no si sare ba rose aka so you let Nancy Gomado okata wa se anya prison officer hello apameto nko krafine yo chwe Eso. Apameto de. Nika to kwa kaka odo bana osan. Mare ko akpemi le toji na o. Yo. Awe dawa. Akuyo yiji. Owe nya kwone nya tawe dada mu hodo na mi. Ya mbla tsama ntanya ama fabika ka da nyanku pevesia. Ndio tata miado baba na ahosiao ama ingo kwani kwa no tutalenti fafama miado baba na fumo kata ito nya kone nyawo we nyamu kata dana mya bana mauna yida gogo do kata amen amevele tojina maele my yo madina nya customer ko ditanya aku dia nya konggala dekala lajo atana parato no nya kan no ko parato hanna montamado hani asina ko no ga hanna mutama konya mi akpe okata wa se bye bye 3.1 bye late Novi to the loud authentic mama ame fapa ikasam nele gandre minute woto mi le phone in segment de o susu blo tonya yo na senwo hello apameto Madako hold on ame ile yo nye le nye fe phone ji a madako meka yomo le nye fe phone ji onyuma akọ yom le 03020 3769562 ame ile yo nye le nye fe phone ji anata si akpe ijin Okay, well. Meleto je fonye nko ode. Abata di doko ya chikaisa. Efoli wezo. Yo, mwanaji. Meleku yo lo. Nye leto ji. Yo, abare kena janyadian. Ebe kalaso SEO kuye makaidibo watu wa chini yoni. Ebe kata wole mati niyo kata jojo. Ya wowe nabe nyafe MPs gbogbo ya o kle dola gbogbo na Ghana duko awo chiro pagbe na ke ha de picture didi ha le ya okata ma na be ni okata le jojo ko mi ade kukuru mo be ne presi le fi mo te bi na to be ni to achi galan se be ya ni okay amevele toji yo banto ne dada ni de kale ofanko yefensi agbeko aka Gadia. Okay. Le studio la kata. Bene Dadia be me dugbe na nyo de lo. Yo ati. Na ne yom le program me gbe ne yom me miss enya me yo kwa o ha ne miss kaka. Ta me do voice dam ta mi afonu ne ya me da sia. Mera kuku yo me. Allo echo after church o do me to de sia de fa. Yo me. Okay. Hello. Wait hello up. Mommy. Good evening. Wait so. Yo, my phone call my lot of farm. Go day. Don't you see Sister Peace and Chupi. Me let to Ajina o. Marakuku, your phone. Hello. Ito solo, yawe do. Marakuyo, miao chen. Enya gado katania dia. Oh, I won't blame. Oh, yanya da kilo mona ho. Nya da taga shinya nyicho. Yo la ki no pe vote. Ka gara mari majado. Oh. Ajad. Baba. Nyicho mama si. Baba then now say. Okay. Maunya nu yo menya na pede. Malakwe. E atam ya khodesia de black pe. Amen. Ije. Yo. Ni po John Mahama Bola magbadora ta yo na le jira foni o beje foni o like
nyatefe ehia gbedodo da ya ta ye si aye kemia ofete mi do gbeda ko mi akonchu ma de egbedodo da me afenye table ta ne vovon ameyo katan ti be wa do vovon ne fa gbe be matan plodu konye wa ma wona de adego wo di bo akpe ye wa ma da sire ji o o akpe ye wa ma da sire awa akpe le ma amen akpe do kana mefe mara ko to hana o to ta chukata do pa plu ma do hanu kata awase akpe okay hello apameto for Dr. Banini mi le toju wezo Marakumi Fonama. Mautalo hande. Oh, Yahweh. Akpena mao, mi le toji. Maraku Yama Wapa for Quad. Anya. Mafabicho Bama Vasaramba. Those Yaba Dukula. Yosra. Okate Mania Goro. Yato Yamama Koyogo. Omo Canada Odio. Ojo Jinamba Obo Yoko Black Boxer. Odo Yima Ficho. Opo Niana Hanuave. Niam Kuamnam. Ame Yamavua Kuma. Espeto Nya. Gawolo Dollar Yevoda at the school. Aganya Yamavu Jara Nanyamo Wagla Ajani Roha. Kele Kabo Yamo Jonanam. Tani. Wajiba Fia no Galam say one of the Saturday. Jama, now military base. The Fmokata. Okay. Okay, what you Numa de Majama. Okay. I'm a veletoji. Mr. Banini. Okay, sorry, Metro Banyo. Hello, Fonya. Hello, for Francis, you are Mr. Banini. Where's Apameto? Madakuyo long, but I go for Donami. Authentic Mama. F4. Each of my another Kumasi. Then Yacho Sino. Yainakua. A more friend with Sipaji Kakule, a more Fapajia. Ukumakata, Jichido, a more fast. I think I will Jifu. A more fast, a more fast, a more fast. Ubukuna from a Denasika Vagafuka, Ako Hedua. You to never cook Chokata. A dogane like a Donami Vao. And Yamina Bugawa, no, some of them for Galamse, Uyako, Gatipuleta, Yaletore, no Yalamaqua, no Bumone, Toquatoya Magaluga, Kanaga, Tokotoya, Akatoya, Yama wallet, and we know one Amewa. Only Jordan Yajida. I won't blanny. I'm a veletoji for Francis. You can have Bantoina, Odok official town, EPH Metokata. Okay. Mr. Pop, Papa Bubu, she see why the metal, your waist and Yavon. Okay. Mamma, you know, for Melkata. Mekakule, Efma. Mr. Pop for Kenya, who are the talk of Flora. Hey, Aqua. Saturday, wow, you send a hawkway. Oh, Baba, no. Okay, Akpe. Hello, Apameto. Hello, madam. Good evening. Madaku and low, Cody. Including a cross family, also Cocribity, for me, let you now. So, Apana, will it dodgy? Okay. Near full for Pori, one blanny pie, one blanny. Atame do Babane, whom we told Ganatore. Kake Galamsi Punyala. The 103.1 FM. Hello. Yeletoji. Melku Galamsi Punya. Yes, the Plora. Ewa Busulu Lebonye. Ego mebe the Plora who can Minister Kesheno, Nubia. A phone call over. Out. There are me, no one. A few Okoa campaign. Out of Vine,
Ewa Bosumo le bonye ka Ashanti region. Now, Mansu tefema ke police play garantie to ba mi telara. Next time la soja ko police ko do gerefma. okay. Eya ko eno ababona mi. Miracle. Oh, let's say I'm ever let you now. Logo me di bana me dia hana wento. Me dia hana ni mada Margaret achufe abenyu. Okay. Katawase. Hello, Upper Metal. Oda. Ọdẹ ma fa. Efonye, where so? Ìwọ ọjọ́ fojú fẹ́ gbúgbọ́ trọ́bọ̀. Jẹ́ kí wọ́n bá gàrà pé yàn gbẹ́yìn yìí. Bedeko. Fífi à ó dàjẹ́ ń kú jiná mi. Gàrà pé yàn hà náà nyẹ́ bẹ́ jìrú gbọ́. Mẹ́tọ́ kọ̀ ń òtú ọ̀. Mẹ́jọ máa há máa yìí. Amẹ́tẹ́tọ́ ọmọ yìí. Yẹ́ àdàbà àjẹjà yìí. Láti bẹ́ jìrú gbọ́ náà dẹ̀gbẹ̀. Lọ́nà jìrú rẹ̀ ká. Abala kowe na esi eto oku radio station awo mo do re do ti yen ji o ona o ti re ka na mo do bo ba mo na do spray ga ayi de ya ma be spray o no spray o ala be anye di do na ma do o ba ju pola iji me yu la ti ju pola ha yi ge o po so yi ge okay no me ti mo no nya be ya ye nya go ja o dagba ẹlẹgbà sínú ẹdàgbẹ pé yan ó fún gbogbo ó bá dọmọlù agbẹdẹdẹ pé yan arámẹyẹ ẹdọ ọyà ẹtì owó lẹmọ ní owó lẹmọ máa kí ẹlẹmọ. Okay, akpẹ amẹvẹlẹ tó jí ní nàbíà ha. Okay, Novi Todolao nyẹlẹ Top Radio 103.1 FM Papala Oji Authentic Mama. Oyonam MFA ga Andre minute black vetutu yele newspaper headline segment Top Radio back kore mana na nye be yele clear life la Authentic Mama fan page on Facebook Authentic Mama ya to me Facebook am ya share video am ya like page am ya na me like play love mao sign mao e ya ifia be miao ha me le moji ya to me we na me kabakaba top nene yi Top Radio Ghana le YouTube akpo now Top Radio Ghana le YouTube nye le TikTok nye Top Radio 103.1 FM official Twitter lo X Top Radio Ghana Instagram Top Radio Ghana website nye topfmonline.com topfmonline.com nye la fuma okata Facebook Top Radio then Authentic Mama fan page also on Facebook tam nye le social handles okata we are clear and live there. Mahle messages ado le Facebook Authentic Mama Master. See Kotoka. Ebe good evening, Mama. You are too much. God bless you for a good work you are doing for Mother Ghana. My greetings to my uncle Francis inside Makate Hills. Top Radio back kore. Okay, Master C Kotoka eyado message Mada be ye dofia ina yo lono to alo ye uncle Francis le Makate Hills. Teddy James Sedam, Ebe, watching you live from East Legon. You are the queen of the airways, Authentic Mama. Thank you so much. Teddy James Sedam. Thank you, Teddy. I hope you are doing well too. Evans Kojo Dako, Ebe, the only Authentic Mama MFI. You are really doing marvelously. May God continue to bless you. My greetings to all my family and friends. Thank you, F.O. Evans Kojo Dako. Bridget Asiome Bonnie, Sister Bridget Asiome Bonnie, Ebe Authentic Mama, Wele Dojilo. Thank you so much, Sister Bridget. Uncle Gideon, GK Ricky, Ebe, I am watching you live from Boga Town, Teman. Greetings to Uncle families, Accra and Iho West, to all friends at our comment. Agate. Kwame Frimpong, Ebe, good job. Thank you so much for Kwame Frimpong. Thank you. Nyonyo Francis, Ebe Hi, Authentic Mama, watching you live from Medina. Greetings to Odoko Official Town, EP Church members, so Katan, Ebe Hana Inami, Nyafo Francis, Presbyter Francis, Nyonyo. Delali entry, Ebe Authentic Mama, keep the good work. Thank you so much. King Tata, Authentic Mama, I am watching you live from Santo. Thank you so much, Tata. Thank you, Santo To Akpename. My only brother, Pekata Lawrence Prisia, Ebe Ayiko sis, home is proud of you. Thank you. Home is proud of you. Keep it up. Thank you, my brother.
Pekata Lawrence, aka Mausi Priscilla. Thank you so much. Akpena milon lao todola Yucatan le ponye life akpena milon yaweleji mi share video anam authentic mama fan page. Top radio va kore. Authentic Mama fan page on Facebook. Authentic Mama fan page. Miele clear, miele live. Miato akpe. Abusa Jackson Jilanyo Ebe. Good evening to you, Sister MFA. Watching you live from Dansuman. Last stop. Thank you so much. Mr. Cornelius Akume, all the way from Denver, Colorado. Ebe. Hi, Authentic. Okay. Mr. Cornelius Akume, Siena member. Hello, Siena president. Former president of Colorado, Denver, Siena to Akpename, Eric Foley, Ebe Aleke, Melelo, Melesia, Akpe, Claire and Life at Authentic Mama fan page on Facebook, Akpenami Katam, Yawele Toaji, Kema Komon Papa Yamadon Kujina Mesia Mebe. Siena 2025 is here again. Hooray! Top radio Vakore. Ekekebo. Drekpo Top radio Vakore. Mekomon Popoya Maglobe Siena 2025. Edoji. Abaleke mienya. Epesi afefe takpekpega. Sedalo. Melek Boglobe. Siena. Okay, hold on. Efesi afefe takpekpe imie wona. Evi ofe habobo yil America. Aka Alos North America. Oyobe Siena. Council of Heaven Association in North America. Which comprises with American, Ameyole living in American and also those who are living in Canada. Owodeka. Evio, Togo, Benin, Nigeria, Ghana. Owodeka. Eyo do azade o chonkone be Siena. Enye azake odo anku evio pete oba fo afode one state eye opojijo Top radio va kore. Opojijo okakpo fenio bo novi o to various states o eye odo azama odo owo mi afe culture dekonu abeleke mi eduna etezan aloho gbechocho a efia onu achondodome Odo fiana on tobodo kyo letefetefe state o eye wo efia nyonu klefia nchuo odo na chon abaleke mi ha mi wone togbe mama wo la fia o ha wo wone sika kle tojo no eye wo no na achondodome eye ofu afu dinaga ojo ga lobodo kyo me okodo ega iko joa efesi afa okovana amonu to ame Ghana lo Togolo Nigeria Benin eye okowona project ade ne school ho watu o bridges ade watu o clinic watu o enu ekenye edu ade fe kuhia no na Siena tonya kwa okotu na numa o atamia no vi yo like America o mabu Brian ko odo ankwa feji Top radio va kore. Efesi afa odo nkwa feji eye o wona azaduduma o globe convention alo conference Siena convention every year 28th of August yo wona bado September 2nd no bi todola ekaleji noge efeyama anojile Texas Dallas ya novi Dallas o novi nyoto olenjo efo edem Gbedema Nunolana tells us association to o la medro gan hoge efeya alo leti yako yemi katam yina avadro azama oyata Authentic Mama fan page minokpo mako na kata adodami alo avenami to America tells us le Dallas la fuma avenami akpo mi akpo leke mi anovio la fuma o medasa sitamo odo anku miaji odo anku afeji amonu to ameji ojoga iyokoba to afedo miato none of you ade la fuma Top radio va kore. none of you ade la fuma America lo Canada ekemele habobo ya mewa medekuku minawa anyi ebe habobo ade oyobe Siena ni jagbagba ni dio eye wa gedo me eye hana contribute efe quota a little quota ma na mi akoto afe afe amento ye pakpeleko mi ato hododio na me do na Dr. Chachu Nyamadi the president the current one efeyama mesebe this month our new election adoli
ameye yo no la ye yo me doina afeto Dr. Bernard Gadagui ya hale hobible de kame afeto Williams ya hale hobible kule bubu also eyo ji medon kwa yo mele me doina nyentope for the kabeve afeto Steve de yape producer la America bless no assista Vivian de miawela medro hoge Dion, thank you so much. Miawe gba medro hoge you know affect David Matilda Akaho amedro hola miawe la medro hoge akpena mi miawe le doji efonye Pepsi like medo fia now miawe gba medro hoge ke Sister Irene pleto le tells us so pleto Siana azanse se bobo ya makoyi jida efo senyo pe habe macho aseye na o esime agbe aseye mele kumegbe o eya ta cho aseye na Yehowa imene la gbe ato haina mikata todo lao God, Radio Bahama, the 103.1 Authentic Mama, the 103.1 Hey Baba, make you go Shakara no say everybody.
wetin you dey do make you change sakara state make I dey put my program for Top FM. You no know say MFA dey on there. MFA authentic mama. Top radio back correct. Ago Ganato Ukwanya Frangoka Mele UN General Assembly Hall Masha Manaroto Authentic Mama MFA the top 103.1 Akakavo. Abato, radio Casanella. Oh, I'm not Pama. Over the Nano Whooper house. I never met Pabado Top one. So, when you are there top them, I told you Top FM. 1, 2, 3. I'm a far Windsor. Top radio back correct. Top radio back correct. Okay, no fit to allow. Sek the funded day and I wanna be amede bu efe Ghana card. Efe Ghana card. Pleto kata elafi. Oh yeah, be. Jaffa Abdullahi Kudus. Jaffa Abdullahi Kudus. Then the boo of a Ghana card play Totoa. Ekemana va Top Radio Avahoya. Ke enaka kpobe Ghana card bubu ade ha kale me oyobe oduro Top radio back correct. na me de bu efe no mako ava Top Radio ava ho epe voters ID card ha le me no gede le me Jojo me penu nana onye Top 103.1 Authentic Mama. Abato, radio Casanella. Oh, I'm not Pama. Over the Nano Whooper house. I never met Pabado Top one. So, when you are there top them, I told you Top FM. 1, 2, 3. I'm a far Windsor.
Top radio va correct. Top Radio 103.1, King of the Airwaves. Top radio va correct. I'm Isaac Royostom Dogbe, as you all know, Neho, and you know who it is. I only listen to Authentic Mama, the only authentic Mama, MFA. Okay. Eyabe, keep the good work you are doing for Mother Ghana. Binda Danku. Okay, Binda Danku. Thank you so much. Is it Reverend? Yeah. Reverend Binda Danku, yeah. Becky Chami, EP Chetope, Reverend, yeah. Reverend, Medofia, you know. Mr. Mike Agblevo, Ebe Ayiko Authentic Mama. Efo Ere Foley, Ebe Ash, Eve Naolo. Nyamala. Efo Pekata Lawrence Priscilla, rest in peace to Madam Rosemary Poffo. We love you, but God loves you more. Afeto Francis Nyonyobe, Authentic Mama, we are watching you live from Medina. Greetings to Odoko Official Town EP Church members. Okata, thank you. Miele Claire Live, Authentic Mama fan page on Facebook. It's 7:41. Top radio va correct. Yeah, my love. Yeah, my love. Hi, my MFI, you are loud and clear inside spin test. Ayiko Bobobo from Obofopa, aka Black Bongo. Black Bongo, thank you so much. Spin test, Okatan, Ayiko Name. Watching you live from Boston, Mr. Mancha. Efo Mancha. Ebele kwenye live to Boston, USA, Boston. Hey, I beg. Good evening, Auntie MFA. Trust you are doing well. My regards to my daughter Rowena Balo and Auntie B, my wife.
from Xavier Balo from Omanjo. Most grateful, authentic mama. Aiko, eto Xavier Balo bo. Apeto, ebe medok bena obubuto ehasiana yina Reverend DCK Gagbla. Le Reverend Sege. EP Church Hokwe, Reverend JCK Maunyo Synod Moderator, Ashanti Presbytery, Senior Presbyter CK Nyonyo, Le New Achimota EP Church, Pele Odoko Official Town EP Church, Meto Katan, Echo Presbyter Francis Nyonyo Bo Le Medina Rame. Okay. Mr. Kobna Awudi, FO Kobla Awudi, bless no wole Ashama Lebanon, Olen Konya Senfifila, Medok Benami, forgetting Awudi. Apeto Copperfield Achu David Achu Agbo FO David Copperfield Achu Agbo Ple FO Meto Katan Vevie Tomia Daddy de Kabeve Mr. Achu Agbo Olen Konya Semcho Sun City Mianwe wonu mawe dog miawe dog beda ke daddy edoleme echo awa peda dasol mega le Ashama Central EP Church. Sunonye the late Presbyter Ivy Achu Agbo enye divai letiado yovai le enuka chito awodoma my colleague Folie bébé mon ami bonsoir Folie bébé bonsoir ça va Folie bébé. Akaka Dwepa Top Radio va Kore Authentic Mama, the 103.1 FM. C'est pour la blonde fou que ou de cas commettia. De cas mettia. De come. Dwepa Top Radio va Kore Yende come. Top Radio 103.1, King of Akaka Airwaves. Dwepa Top Radio va Kore. I'm Isaac Royal Storm Togbe. As you all know, Neho, and you know who it is. I only listen to Authentic Mama, the only authentic mama, MFA.
Top radio back correct. Authentic Mama, the 103.1 FM. Top radio back correct. Okay. Hey, good evening, Sister MFA. God bless you for the good work you are doing for us. My greetings goes to all the Ameho families inside Nyangbosre in the Volta region. I am Eric Ameho from Kaneshe. For Eric Akpenao. Davie mefa ayiko medogbena peje to katan enye Martin pele amegleto. Okay. For Martin amegleto akpe. Yele Claire Authentic Mama fan page. Mareke menya tomo. Amayi monti mava. Abeta. Mareke menya tomo. Top radio back. Manana nyebe etua Thanksgiving service anojina Dr. Edward Kofi Omani Boama Le Christ the King Catholic Parish Accra on the 17th at 10:30 a.m. Thanksgiving service Anoji in memory of Dr. Edward, the late Dr. Edward Kofi Omani Boama, Defense Minister, the late. Obey the attire is black and white. Christ the King, Catholic Parish, Accra. Exactly 10:30 a.m. tomorrow, Thanksgiving service. Yehovah, Yehovah. Yehovah, Yehovah. Top radio back correct. Alimenami Bobode G5 752. Authentic Mama, the 103.1 FM.
103.1 Authentic Mama, Authentic Mama, the 103.1 FM. Top radio back correct. Authentic Mama, the Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 F. Authentic Mama, the 103.1 FM. Authentic Mama, the 103.1 FM. Top radio back correct. Prosper Agbanyobe, hello, Authentic Mama, watching you live. God bless you for the good work done for Mother Ghana. Agbanyo Prosper, thank you so much for Agbanyo. Kwame Ekluebe, I'm watching you live from Matayeko, Accra. Greetings to my wife Lydia and my son Manasseh and Samuel Eklu. Thank you, all of you. Akpename. Afaito Emmanuel Ameganchi, blessing or credit you kata menye be milen konya semu. How do you know me? Invisible producer. Top radio back correct. Authentic Mama, the 103.1 FM. Top radio back correct. Sienna Media, Miele Live. Sienna YouTube page, Sienna Facebook page, Ele Live. Miele transmit la from my house. Bobodeji. Oh, me fanamo. Me fanamo. Top radio back correct. Me dagle de togodo. Me fanamo. Alime.
authentic mama, the 103.1 FM. Hey Baba, what do you do? Make you change Shakara State make I get top program for Top FM. You don't know say MFA dey on MFA authentic mama. Akaka. Kepa Top Radio va correct. Okay. I can't do me don't quit today. School time. Okay. Top Radio va correct. Tigo Gamedeno. Tigo Gamedio. Tigo Gamedio. Tigo Gamedeno. Tigo Gamedio. Novito dola vavaone aglemetiwa omekona chigoga chigovi kona koyi afi makogbeto asedo miedak penami on behalf of the president His Excellency John Dramani Mahama miebe akpenami mone sokata mesame ke fakonyi kle duplola ple fumeto yo kata amenyi yo kupata fe fumeto wa miebe akpenami ame yova Blaster Square yesterday, Bamon, Alovakpo, Fakonia, Ple du Plola, Ple du Kobliboa, Niebe Akpena Misia, Mauna Adotefe, Kemia Lebena Miadokyo, Mauna Vemiano, Nyanyebe Adbiede, Eleleha, Evivina, Amareke Menya team, Lunka, Chonike wa Hevenemio, all the time, don't kuji. Na dog beda akodokwe da si oyombe authentic mama mefa DJ Killer says yefe producer ikpeda wonyebe wona jefia to jegato fia ke maglobe next week Saturday gaton tutu makanomia dome ke endebema wo MC now le wo suno de fe l'anniversary le nuka ekute fe wherever nele wo wa authentic mama na yom le 0244 066752 0244 066752 nebe mia wa advert now adobo blow nudra fe kleto na yom le 0244 066752 enenye maunya blola Osofo ne bi abag bloma onya la fi na kpom ene yom kwa makpede wo 0244 066752 Radio va correct. Osoro da roboto wava sofo wava ako Sofo Elijah Kleto they are getting ready ako maufenya vename adegbe pa maufenya ela that is the only thing we need now. So listen to Osoro da robo ako wanavena mi maditi crown wa gede emoji oyombe the only authentic mama ne ehaya tomeka senkonye wa mia don kujibe echokosra mia yi mia bako maufa akpajine mia to mi peleke no le jojode wo neki na tenwe yi menele de kakpe kletikpe a wotosuno ne mauha nakpo etao akpename